nibura buri segonda ku isi hari umuntu uri kurya. Gusa uko turya ndetse n'ibyo byose turya hari maze kwigarura imitima yacu. Twavuga nk'umuceri. Umuceri ikintu kimwe mu biribwa by'ibinyampeke kiribwa cyane ku isi kurusha ibindi biryo byose. Uko bigaragara naho mwe twita umutindi nyakujya mu minsi mikuru yakemera akaguza umuturanyi cyangwa akaguza na banki, ariko akabona amafaranga y'uwo muceri. Kubera icyo abantu bakunda gutya? Ahubwo si iki kiribwa ni bwoko ki, ndetse gikomoka he kugira ngo abantu bagikunde gutya? Njye ndi Honore, shimira wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, ushishikariza kugira ngo uyikore. Ubwenge ntibigucike nawe bumwe kuba bafataho. Mu mwaka w'5000 mbere ivuka rya Yesu Kristo, mu gishanga cy'uruzi rwa Yangtze mu gihugu cy'Ubushinwa, hagaragaye ubwoko bita Oryza sativa. Ubu ni ubwoko bw'umuceri bugizwe na koromosomu 12. Ubu bwoko bwaragaye abashakashatsi ariko ntibahise bamenya ati ni ibiki koko. Baratega gusa ariko nta bushakashatsi bwimbitse baragera ku iki kiribwa. Gusa uko iminsi yagiye ishira niko cyagiye gikomeza gihingwa no mu bihugu bitarana Ubushinwa, harimo Vietnam, Taiwan ndetse no mu bindi bice by'Ubuyapani. Gusa iki kiribwa ku bazungu usanga bakirya nk'uko abanyarwanda turya ibishyimbo. Kuba bigaragara nkaho usanga ku mwanya wa mbere igihugu cy'Ubushinwa kirya toni 122,700 z'umuceri ku mwaka. Ku mwanya wa kabiri igihugu cy'Ubuhinde kikaba kirya toni 92,350. Ku mwanya wa gatatu haza Indonesia bikonsoma toni 37,400 ku mwaka. Bangladesh 35,200. Vietnam toni 22,100. Philippines toni 13,000 byuzuye. Thailand 11,170. Burma toni 9,900. Buyapani ku mwanya wa 9 toni 8,450. Brazil iza ku mwanya wa 10 ikonsoma toni 8,100. Gusa biragaragaza ko umugabane waza wigarura umuceri koko. Nko ku mwanya hambere tuhasanga umugabane wa Aziya, ku mwanya wa kabiri tukasanga Europe, ku mwanya wa gatatu Amerika y'Amajyepfo. Ariko Afurika yacu yo umuceri dusa nkaho tutazi icyo ari cyo, tumva nk'amateka. Kuko nuzo ukareba ku mwanya hambere turasanga igihugu cya Guinea Conakry aho gikonsoma toni 153 ku mwaka. Sierra Leone toni 108,5. Guinea Bissau toni 133,9. Ku mwanya wa kane turahasanga ibirwa bya Comoros aho bikonsoma toni 117,700. Ku mwanya wa gatanu turasanga Liberia aho ikonsoma toni 116,500. Gusa bigaragaza ijambo rivuga ngo ndarya ariko sinkore. Kwikigaragara mu bihugu 5 byose bikonsoma umuceri cyane kurusha ibindi muri Afurika, nta na kimwe kiri mu bihugu 10 bihinga cyane umuceri kurusha ibindi muri Afurika. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Nigeria. Gusa u Rwanda rwacu kwavuze ariko tukarusimbuka, dukonsoma toni 11,200 ku mwaka. Ariko hari ibihugu muri Afurika bigaragara nkaho umuceri bitazi icyo ari cyo. Neza neza hari igihugu gikonsoma toni zingana n'iz'akarere ka Nyamasheke gashobora kuba gakonsoma ku mwaka, aho usanga igihugu cya Sudani gikonsoma toni 1 gusa n'ibice 2 ku mwaka. Iki kiganiro nimenya byimbitse iyo kibagezagaho ndi Honore, ndabakunda cyane.